Say minim dem be. Se man ku mi nkwa ablem na menyi asemato. Timi na ezan kan kwala ablem wona na nko mfo na hye me ha. Awoma me try 80 years penam se kai adin go vaso ba shokrom ha. Ti ejare de munyina ye. Afa kwa me bubu jaro. Me nya feje. Okay, DJ, I call Piangu Nyakwa. I'm just you. Aha. Hallelujah. Hey, hey. I ain't going out from way. Cha. Electricity company of Ghana. Yami wan sami o ingere ashabu I am so happy I am a living soul. I am me that some of your creators before. I look for me to me. Come here, Sante. What for your mouth? For your chair. I'm in a cosity. Hey, Rodgers what the rough. Kwadu mi ne media no pay. Ezo kwa benumbi. Na me think come me timi se me timi ya me de. Me think come me video me se ani je shamakuma mu ma. E ba cho ma na anwu ho. Onyame wa ngu manimu ase. Apam krafo onyame se awurade nyankopon ne wa apam a. Oh. Hey. Ahibia. Manimra mi putuo, manimra mi wajia, manimra mi nyasa, manimra mi abutra, manimra mi nonyam. Makotonwo, masarewo, meshira udinda. Makotonwo, masarewo, meshira udinda. Makotonwo, makafowo, meshira udinda. With a vision with the talent without return. The best radio station in the East.
fire, and go so. Radio Papa Radio Papa thank you. And now standing mechanism. Now should no setting. I love my job. I love what I do on radio. This is God given. Nyamina diama. Uji make out. Identify your station. That's right. 93.3 FM station radio. Yeah, boss again. Okay. Tu na so your here. Eh, yes, you can go to boa. O here ba ko pe. E very yesu. Na me wura sa se na se. Ama wo chafu woni nya bi mo. Wo yi be ni. Wo yi be ni o. Enya de wo se eye. Ewele wo so mama me change no. Mi ko sa Jefu amwati ofolpani anvie ofolpani anvie jete chebi. Anu so kwame. Am sina na. Was it there's one king? Nam sina hwan ya very Jesus Christ. I'm say, hey, watch him wa. Osaji fo mo jo for pari timi ka cha wona na wodi an kan kwam yebu ase. Ya wo him ba ko pe. Ne fa ni Jesus Christ. Nam sina na wo. 93.3 Tobo akrobato. Wani mi say ayi. Nam sina na wo. No so hwe. Onyankopon e de ebu akwaman ahye mensa se menhwe so. Na yepede na hinie abura hinie nyina so de tumi sha ne nsa osi ade ayo kantamanto kokromoti ayensa no homopo de o chamwade ba nyina aduane na boa tata so ma bisu ne so oh oni bi agya agunavo nyina kunu enyanka agya awusie nyina agya ono ne asafo awurade ani din ani Yesu Kristo na mse na ngovu egwa na afo ya msuso mo yo hin o ti jam life mom omo bo ampi na me trust jade nyina pampam yenti matamfo nya Papa ampo I want to ni wiasem bredu kasem ti wo bedra ni na so yem when I'm
thank you. Me try rap no. One man can get. And today, hey, you got the news, you get confirmation, and the constituency. Nabi Lady Prempe Tobo, o Lady Prempe se onyamene me kamafo. Kasansa. Yes, why dear, why ye me free mako memuda wase at ye for Lady Prempe ye utie odi. Thank you. Mo eradisha. Thank you. Tie. Enyin pato na tia no. Abomfia na manipa da sani ye die katuam. Abomfia e manipa da sani kanko. Emwa te se to. Abomfia manyimi wani emitimi nya. Ana amen ne sabe wo tropeno. Hallelujah. Praise the Lord. Lady Prempe and was say Onyankopon boso ni asase ono ne ye kamafo. Oh my God. Nyansa ni abetirim. Wabete soa na ne nje so ne nyansa ye frɛ etire bi ti kunfum. Utiri se eti na so by empty head hwinim. Hwi bonto MP by nenso ye hu ni TV so na wada. Abrantia na baba wafa. Adia ba ko amedi mani atofo mahu awayan part of this world ne say ye hufuo. Ye hufuo. No coward can make it in life. Wo bia wo ye hufuo. What can ye? Oba no afo nanso wa kase. Wo bia ni wa wo ye hufuo a obetime di ye da. Obia ni ho. Wa hin David emi o wasira so no na jatani sisi kwabrafo wo mu ba no oni obudi afre so. Hey, emu obi hunahuna emu obi ehunahuna wo bi hunahuna abrabo emu enti waka wahye wujin so di pe watu yi abori be ya ni say den eka no nkonanka afo chin say ya na mu ngoda sabi mpladuasa na ntwibin esoro bare asiese chaka. Wake up, Mother Africa. Abibi my mon swade. Mon kentire mo ho. Bible. What is over to me kentire ho kakra bia. Oba piti nyoma biagu. Chame kwame. Oze woso nyoma nugu. Woso nyoma nugu. We down TV da. Swate. Ti anopawe. Ade ampese mi sifru mu ni say nobody can stampede your progress. Obie ni wa obetimi ayakokuta kwese on de sebi wo bay hima eti wo ye die ru kwaso re watena so hey ne to ba hye no ne to ba hye no wo so ka je hey wo ba fua. There is a power called the Supreme Being. His name is Jesus Christ of Nazareth. Nothing can stop him. Wo de hwese gina air condition na air condition ebo 24/7 na me huti fifiri. The passion, the energy, the confidence, the love for the job is more than great. Sana mi kachira taxi na wuchi fani je twi toto na wuchi fani je twi azori na akọ fani je kọ. The angwasuafo bi waka found you forget about them. Kacho praying. Nyansa ni ho hey akika foi aya na emi modin bo eni mpai ba mi boy. Akika fo no wo momu show nkuran. You have to work and prove them wrong. Ye dwuma na kire mo say hey de mo kafa me hu nyina no e ye hrodo hwa dansem. Kwakwa de don inti me hu say yan ya ha no
ehu penny din se hu pa wati wa penny ti yenye jalo din se hu penny wudin se hu jai na nchirima hwaw jai na nchirima hwaw ye pemputo ye pe ye de swalo kata so ma sa bie kwam na mpunto ni mra kakra bia de kopa hwan chaw bay ay de chaw den ye de chaw den yan fan chaw hu. Let us come together, love one each, love ourselves, look for progress. Hey, selfishness, greediness, mafialism, and funny pound kwesi who? Uncle Ajikin tells you if you do a heading. Woody, Uncle D, and a heading. Woody is over Wajao. Wala toi, wala moi, ou bien quoi, wabu. Hey, Masora no pay. Me kwadana Jonesua. Hey, Masora no pay. Hey, kwadana Jonesua. Katia watamfu say. San konkon sane dia omo hwehwe dia ba so no. Ukamafu nya Ghana lawyer o ukamafu ni awurade ukamafu anya Israel lawyer ukamafu ani awurade obobo for ya manfo se me de betetare oni matiti ya minemu oh asama America onyamene mekamafu mini anu yi wo babia onyamene mekamafu mini anu yi wo babia hey masara no pay ekwadana Jonesua Asam. Hey, Masola no pay. Me kwada na Jonesua. Ge ya bonyum. Onyame na oni me haw. Onyame na oni me dia me yo. Onyame na oni matete aminemu. Ense hu ni nkwankwanzanfo ani pa beka fa ho. Nyim kakra wonyim yenti hwade ka fa ho awade yenti adwuma wunya ye onyame hira wo pagya wi enkurasefo so amoka fa ho ka twom se wonu mu ni ntokwa awurade ni mu hawo anu odi anu ye brɛw eka nipa nko obema ne yare da subura no mfinhye aduasa nwotwe abusuafo ni hoho wamani apotwapotwe wobi anyina adwensa yenkofa bema ni amani nya yaresa yes